mvozakathi hamba ekuthula ukholwa kwakho kukusinsisile. Wenkanjalo make la lithi iBhayibheli lami lakho lo make noma besenkingeni kodwa wathumbelethela siqubu wedlula ngisho nebafuthi wefika nje wathinta umphetho yengubo yaJesu kwasuka le kuye ngekhathi wathi nje nanamane ngithinta umphetho wengubo yaJesu ingaphila enembala ngalesikhathi ahamba ngathi lehlithweni wathi hey ngeke ngikudele segule kanganani kodwa nabefika thinta umphetho wengubo ngiyawuphila. Nembala uma uthinta ngekholwa lithi iBhayibheli kopha kwemaswe ngaleso sikhathi. Oh my God Lord, noma yoba lesibindi man uyabona kunene nokushoko ngemwesifazane eka-Israyeli bekunelisiko nje number 1 kuliphilo nje kwawo lothi umfana ngapihla nje madoda angiphathi ke lo kulokugula wakhe beba mali ngoba na uvule ezani bayakwazi uyakhona. Now 10 years later simdlalo kodwa noma masho sikwani hayi khona kusiko khona but akusiko kusiko lesinakusitakana yilo ufuna kusitakana sikhona fine but akusiko siqubu bafunze bakhona but akusiko labanenkinga yilo lenkinga ufuna kuthinta umphetho wengubo yaJesu basothi hamba ngekuthula losakade kholwa kwakho kusinsisile. Alibonga igama lenkosi. Umthwalo wa 12 years wathilika umthwalo sefika kuJesu. Yekela kuhamba uyelela lena yekela betama tonketito nam Jesu lamhla kusizo nam Jesu lo lamlela nako nam Jesu lo sitha abantu nam Jesu lo buyisa iorder empilweni yomuntu ngoba nangekho Jesu order kude kwaba lobathi order mthwalo. Alibonga igama lenkosi. Haleluya. Amen. Lomunye naye wathi navele kuJesu uZakheyas. Luke chapter 19 verse 1 kuya lapha 8. Zakhewu lithi iBhayibheli Jesu abedlula nje eJeriko weva Zakhewu wathi umeva ngoba bemfisha ngesipho sakhe wakithima wagibela esihlahleni lapho wedlula khona Jesu. Haleluya. Amen. Wathi magibele wefika Jesu wabuka wathi Zakhewu awehle emthini lamhla ntambeni sakho basitha bathi lona uyawungena endlini yesona ngoba nebantu labanye bathi baphenduka nabanye babalele emakhala abo kanti nabo banemthwalo yabo lezingathi izilito uyongena endlini yesona lo muntu lo bebathola nje isona Zakhewu phela bengumthelisi Zakhewu berichi bathelisi ke bebanabo lobutsotsi kahle bethi base bayakova charge ngisho bathelisi mina. Alibonga igama lenkosi. Haleluya. Naye Zakhewu emva kwalokho lithi iBhayibheli asafikile Jesu wasothi hey Jesu uyabona ke manje sengiyawudama ukuthi ngibuyisele konke lengabe nguthethe ngekuqili nale ngabe khona indlela engakubhadala sekuphindwe kabili. Abona mthwalo Zakhewu abesidwa Zakhewu kudoja abantu ngemisebenzi abenikete wona abehole. Amen. Abeniki edwa kwaloko kodwa wasobonakala sethatha letijani letikani lelina uthi Jesu. Nakhumbula umhlabeleli bohlatshelwa kule minyaka leya sisengakaphethuki siva abahlabela basingesa kuJesu ngangimanikiniki angisabanga ukusinikela ngoba yena akazange ukutshela ukuthi wavela ngithatha ngemsa kwakhe. Bonke nabethe kuJesu abathi soni ngempilo yabo kodwa bonke labathe beselalivi bayathi sona ngempilo yabo. Bonke labathe beselamlalela emavela kuNkulunkulu bathi sona ngempilo yabo. Msakuhlala obengilothiso labo soniketiwe kwethuba soniketiwe nendlela ukuthi khona indlela la masitakala ngayo khona.
Alibonga ligama lenkosi. Tibubuso lebetiya kuJesu tifuna kuphiliswa bephiliswa. Tisosha lebetiya kuJesu betifike tisukume. Laba vehlangothi bebafike baphile. Lena uJesu kuphela lokhathalela nabo. uJesu kuphela lwathi ngempilo tethu nangemithwalo lesithwele egameni lenkosi. Wotha kuJesu lamhla kusathiwa kulamuhla. Haleluya. Hawu lo munye futhi naye lesimbonako sibona lapha Bartimaeus impumbuthe lapha kuMark chapter 10 verse 46. Lithi iBhayibheli bebakhona iJeriko ngathi beyithathele. Tobele into lemashe nje lapha eJeriko. Lithi iBhayibheli bathi basaphuma lapho kwathi weva Bartimaeus uthi waNjesu lo lwedlulako. Yesabe ngabona bathi weva egameni lenkosi. Wathi ngekufa wasoyakala manje uthi hayi Jesu ndodana kaDavide ngeke njani ngawuke ake athi Bartimaeus silento lengithwele ngengikhona yekela qhubeke wethwale kanti Jesu sowufela esibambaneni yekela qhubeka wethwale kanti seyikhona indlela yekulamlelela kwakho ngoba munye umlamleli phakathi komuntu naNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. Angeke ukhone kuthilika imithwalo ngamunye ngoba uthilika lo munye usese ngoba kuyenteka uthilika lo ngathi ukusiza kakhulu kanti ukhona lo inkinga nomthwalo ungakholwe egameni laJesu. Thalo lomkhulu ke yongele lo ngakholwe egameni konke lokunye bantwana balongakholwe egameni laJesu. Bantwana balongakholwa tithelo talongakholwa egameni laJesu. Nambe Bartimaeus lapha uyamemeta Jesu enkosana kaDavide ngawuke 1 akabona 2 wembethe nengubo yebumphumbuthi bese bamathi nje tholo yanumbuthi. Haleluya. Lithi iBhayibheli laba basethuke naJesu bebabona batama kumbithi sabitha wena. Vele phela namhlanje nje inkosi la besovalo yakhuluma bonke abantu bamathulisi. Biza wena. Kwathi lithi iBhayibheli ngesikhathi sathi babithi bengasibambangile. Jesu ndodana kaDavide ngawuke wasobuyema Jesu. Uyakangema Jesu nasempilweni yakho. Nalapho uyakangalalela Jesu nalamuhla. Nawathi nje wena sengivile ngibide yeJesu sengidile kuwe. Mtele ukuthi babe nekuphila babe nakuqhiqima ngoba lisela kalteli akusiphilela ukubulala nekuphuphisa litela kulala nekuphuphisa kodwa mnengithi babe nako ukuphila. Impilo tebantu diyasiva impilo tebantu sikhashane naNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wema Jesu wathi mbithele kwathi kabona labantu bebamvimba bathi uyamanisithi uyakubida labe bamvimba lalela yekela kuvinjwa abantu ukuthi ukhethe inkosi yekela kuvinjwa isipho lefike ingqondweni takho yekela kuvinjwa kubuke emaphutha labanye kuthi nganabala bekholwa kwabanje akusiyo into noma efika phambi kwaNkulunkulu uthi eNkulunkulu mina ngakholwanga nguwe ngoba labe bakholwa bebadlala unethuba lelikahle khona uyekele ukudlala ke wena ngoba sowubonile ukuthi bakhona nabadlalako ukahleke wena khona ube serious indoda akhambela kahle ligama lenkosi kaNkulunkulu. Amen. Till iBhayibheli lapho wasuyayibuta lenkomo ukuthi ufuna ngikwentelele yazi nje inkosi yami manje ngibona manje ngeke njani manje ngibona Yesu ufile manje uyasizwa manje uyasesa nale minyaka yakho ivuthi ngasuwetholele umthwalo longaka wena Nkosi uyasesa manje yena lokusesa kwakho kuyangisabisa mina ngoba lokusesa kwakho sekwenda nekhamba kwakho ungazuthi usomtheli older than yourself. Lokusesa kwakho sekwenda ube student sakho futhi but ukhona umuntu ongakwenta athathe lo mthwalo uhambe ukhululekile. Uhambe ukhululekile igama lenkosi kaNkulunkulu. Thike iBhayibheli wathi masefile Jesu wasothi ukholwa kwakho ukusindisile. Ukholwa kwakho njani? Lithi iBhayibheli yasuba lenkumbuthi enjani bazalwane? Yasuba. Yabahla inkulu. Yabanga labantu Jesu abengakhona khona.
Ye awulahleke ingubo lokho embethe sinzabeleni. Wembethe wena hayi uyakhe embethe manje. Nomkhulu manje futhi uyakhe kuthiwe embethe. Athi nibe ngikutshela but uyakhe wena ngithi yini lekusinzayo empilweni. Yeah. Ligama lenkosi kaNkomo. Amen. Uthi ke Jesu ndiyakukhuluma. Uthi nje dala ngimena noma. Umathi ke iBhayibheli lini noma. Uyathi kude losalako la. Noma ngabe umuntu ngumfundisi. Noma ngabe ekhaya ke isono lilabaleni. Lake wamgogo wakho lake wamkhulu wakho. Akusho soda ngibona uNkulunkulu ngalo uyadlala. Uyakubambelela noma ngabe umntana wakho unetitulo lenkulu esondweni. Lenzaba lena indzaba yethu sonke. Akungena ngefamily le kungena ngamunye. Yes. Sisekanye kanye kodwa. Amen. Ngena ngabani manje? Ngamunye. Nami lapha nje ngiphanzela mina. Akekho nyele imphanzela ngiphanzela mina nami lokho. Ngoba la igama liyawubitwa ngezana. Dlala ke wena. Wendela ngoba sibhacela lelo wendaba nje. Uthi bambelelo libe ukulalela emangala vela kusathane ngempilo yakho. Kalukhona umuntu noma kumuntu namhlanje sithi uJesu igama lakhe. Hallelujah. Ngathi yabesenze 10:34 uthi phesho yathi nebhala sengibonile uNkulunkulu akakhethi ibala lamuntu. Sengibonile uNkulunkulu akakhethi imali. Balale. Yathi kwele khethwa ibala lemuntu. Yathi bebantu nje lokungabona nje bangabitwa. Yathi nje bebanje bongababona ukuthi sibasele ngaleyo ndlela. Kodwa ngoba uNkulunkulu akakhethi ibala lamuntu. Uma mathi Petro akakhethi ibala lamuntu sokuthini? Yabona kahle bale mshumayelo zakhe. uNkulunkulu akakhethi ibala lemuntu. Nakakhethi ibala lemuntu alukho uhlobo lwesono langathetheleki. Akukho uhlobo letiphambuko langathetheleki. Noma bangakhoba. Bathawusale bakhomba athi ibuthi abantu kuphelile. Yasi ngiphelile kodwa sengiphendulile manje. Yase manje abantu bemabamba bathi sandla sami sesi-controlled nyalo. Sengiyekele kuba yeni nalelo sibambela amathunzi lemakhaya. Shoko. Niwabona nje nofana nasemasayenti kukutethu yeyini lebalulile. Ngakunusa nje izingathi awufu. Uyafuneka la. Toke phumle ukulokhaliswa ngola besuku. Thula bekhona lapha endlini. Hallelujah. Ngakhethi ibala lamuntu. Bengisathi ke kwa bekhetha ibala lemuntu. Ngabe kunebantu abathi gaja bathi awumile vele ngawungena ezulwini ngoba ibala labe liyakuthi izabe yelibala lemuntu. Wonke umuntu. Maguleka lithi bafunethi akhethe ukuthi umuntu anawo. Ligama lenkosi kaNkomo. Ngifuna ukuthandaza namhlanje siswa. Shilo ngasanzisisi ngiyashumayela. Ngifuna ukuthandaza kodwa namhlanje siswa. Impilo yakho yathiwa nguwe. Impilo yakho yathiwa nguwe. Kodwa bayenhlanhla kulo 2026. La kaNkulu unadikoso nathi. Uthukho. Ngentela nje utohlola lalela. Ungenteka ukuthi lapha nje utobuka nje sibalo khona, dothi manje phuma lapha bese nenda kusoma nongathi yini. Nalo uNkulunkulu manje uliwe mamatheka lithi awani simamatheka wendalo. Ela ngiyakhuluma ngenteka nje la soyakwazi ngiyakubambela lalela. Lamhlangeke ayihambi lapho lendlela. Lamhla woba kuphuma ekhaya la. Lawo maplan lawo ngeke. Sesikhona. Hayi sesikhona. Phela into imali lebamba umkunje kuloku sayengeke. Ewena. Sawuvuma nje kutshelwa umuntu ukuthi uyamthanda
nomuntu basamthekela ngisho ibhlukwana bathotshela uyathatha uthathela iy'kahle kahle. And sometimes lelo bhlukwana lamgcokela usefo. So nalelo libahle kuhle kalide. Hayibo, lentombatana ake we-serious ngempilo. Ungabi uma sekudlalela emazinyane. Ngefana wakithi, awuyeke lokhu iphatha mhlaba. Utawuphela wena. Noma ngathi uthetha umhlaba wakho utawuphela wena. Angathi neyini ekusinzayo. Kodwa khona lokhu kusinzayo nawe uyavuza. Kodwa nami Jesu, namhlanje ngemali, nawe uyasinda ukuhlengana. Nawe wenza manje. Asindwa. Nokusiza kwakho. Sokuqala uyakusola ngangena njani ekhaya leli. Ngathi sikuronga. Lalela. Dinyanga ngeke kusike solunana lagoga emadodza ngabona mthuthu iyawuthula ngayelanga lekole ngoba kuthiko lengenayo Friday namhlabeni. That's why the siwasebenzisako kuJehova ngabo unexpiry date. Wena bakutshela hamba ngale itaba nje kulamthuthu ke hey mzwane yawuthula lento siyawumangala. Ngeke lwasonguwa kakhulu phela unenkinga nje ngoba kunento lowasuka nayo lekhaya kini waya nayo lekhaya kakho iyo le inkinga futhi. Uyaya hana lo siyayivutele kuphi. Thula bebona madlodzeni. Awusabona ngoba. Hey man bayasinda. Kodwa khona Jesu nalamhlanje. Lokho asikhuluma kanje abantu abasha. Yabona labasha ebabantu lento lencane manje yeJesu ndawuthini mina. Wo, babantu lele kanani. Nami nje sekuthiwa esikolweni nginembuwa. Umuntu wakho wethu abisafuza isikolo wena. Yini ungakho umuntu welibumba nami ufuna umuntu uthathe elibumba wakhe ke kwanobhobhi ke ubukeke lapho. Ungadlala impilo yakho nje. Hayi phela abantu babaje into lekane bayasika. Oh Jesu. Awukodwa nami Jesu lamhla. Awubahle intabolo yana sesontweni bathi awubakaphethuki nami Jesu ngawuthula lo mthwalo. Wena lo soqala impoko umthwalo uhambe lelahleli khona ungahambi. Awuphela Jesu. Awuphela Jesu. Namhlanje kuthiwa kulami ndinotaphangela kahle. Igama lenkosikazi bonke. Uyathi nami ngeke. Uyathi nami ngibekubala mthawuni ngathi ngcono ngoba ngithi 1 2 3 ingathi lokuthi lokungakholwa egameni la Jesu. Yona inkinga ngenkulu nakho. Ungazama kwamba similo sitawuhliphile. Ngoba lesimilo sisodwana asikabile. Angekho nalo uNkulunkulu la kule nto loyendala. Sesiyathandaza. Kodwa nje uthi Jesu bonke labakhathele nalabasini babo imithwalo abeke kuye yabaphumule. Kuwe indzaba yekholwa ayihlohlobetelwa. Jesu akangeni ngengane kumuntu alingisele idimoni. Abanye alonyaka singakuba yekeleke kuye selikusukele. No, Jesu akanjani. Jesu kufuneka ukuthi decide wena. Kanti ubone lo sendiniwe kulentoli. Ungakabona ukuthi udziniwe ngeke usitakale. But ubone ukuthi udziniwe. Number 2, uphinde ubone lokuthi angeke ukusike ukuthi utawusola ukuzilita ngakunye uthi ngumuntu lotawuyabe once and for all uye kuye awethula umthwalo salonethu. Hallelujah. Kodwa ngidilele likhatselela lesivavo ndawuniphumu. Uyathi kungakholwa nje kuyasinza kwenta lempilo isinza. Kwenta lempilo iqinana. Nongakholwa nje egameni la Jesu. Tonke leti labasolo bakuvimba khona uphumana bakuvimba khona bakuvimba kwentikati. Sizathu losuya